Ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo yafashwe n'inkongi y'umuriro ejo ku cyumweru. Abakozi ba serivisi zishinzwe kuzimya umuriro bahageze ku bw'amahirwe basanga nta muntu wakomeretse cyangwa ngo ahasiga ubuzima. Ubuyobozi bwavuze ariko ko umuriro utari kugabanuka ngo byorohere abakozi babishinzwe gusubiza ibintu mu buryo. Iperereza ku cyaba cyabaye intandaro y'uyu muriro ryatangiye. Umuvugizi wa serivisi z'ubutabazi mu mujyi wa Cape Town yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko abakozi bashinzwe kuzimya umuriro bageze ku nteko ishinga amategeko nyuma yo kubona ibyotsi byinshi mu kirere ahagana isaa 11:15 za mu gitondo. Uretse abaturage babonye umwotsi mwinshi uturukayo ndetse bakavuga ko inkuta z'inzu zasataguritse, umuvugizi wa serivisi y'ubutabazi nawe yumvikanishije ko umuriro ari mwinshi kandi kuwucubya bigoye. The most damage is now currently we concentrating on the first floor and the third floor of the National Assembly. Nawe yashimangiye ko inkuta z'inzu zangiritse. Inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo ifite ibice bitatu byubatswe mu bihe bitandukanye. Ikibasiwe n'umuriro gifite ibyumba byometseho imbaho imbere, cyubatswe mu mwaka w'1884. Perezida Cyril Ramaphosa yageze ku nteko ishinga amategeko uyu munsi kuwa mbere abwira abanyamakuru ko ukekwa kuba ari we wakongeje uyu muriro yafashwe kandi yatangiye kubazwa. Bimwe muri byinshi mu bikekwa kuba byangirikiye muri iyi nzu ni ibitabo by'agaciro gakomeye, harimo igitabo cyanditsemo indirimbo yubahiriza igihugu yaririmbwaga mbere y'iriho ubu ngubu. Iyo ndirimbo yari ifite umutwe witwa Ijwi rya Afurika y'Epfo. Abashinzwe kuzimya umuriro ubu bari guhangana no kuzimya igice cy'inteko ishinga amategeko gishya cyometse ku gishaje cyo ubu cyamaze kwangirika cyane. Umwaka ushize mu kwezi kwa kane inkongi y'umuriro nk'iyi yafashe isomero rya kaminuza ya Cape Town ryari ryo ryonyine ribitse ibitabo byinshi kandi byanditswe mu bihe byashize. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.